Naslednji game je predsednik vs. Gruden, Nightmares vs. Five-O, tako da pravila veta ni treba razlagati, je tak? Veš? Ok. Rush Limbo, da vidim, kdo dobi. Juna dobi, ajde. Ima nekaj. Break a leg. Yeah! Okay, oba imata S, ja? Okay. Secată! Yeah! Ce ai spus? Yeah, un aplauz, prosim, za Berki. Zmagovalec Jure Gruden. Pa predsednik, svaka čast. Pizza sem ti dužen, ne? Zmagovalec Metla, Jure Gruden. Gruden. Ti jaz vodijo, mama ga, kurat, jaz pa Muršec, se muše, ima tiči.